ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик ҷашн гирифта мешавад, чун аввалин рӯзномаи тоҷикӣ бо номи Бухорои Шариф дар қаламрави Осиёи Марказӣ маҳз дар ҳамин сана соли 1912 чоп шудааст. ин рӯзнома як сол фаъолият накарда баъди нашри шумораи 153-маш соли 1913 баста мешавад. ҳоло бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд рӯзномаву маҷаллаҳо ва ҳамзамон радиову телевизионҳо фаъолият мекунанд. аз он ҷумла дар вилояти Хатлон 94 рӯзномаву маҷалла, 3 радио, 2 шабакаи телевизионии давлатӣ ва 2 шабакаи телевизионии хусусӣ фаъолият мекунанд. журналистон новобаста аз вазъият кӯшиш мекунанд хабару рӯйдодҳои кишварро саривақтӣ ба омма пешкаш созанд. мо дар арафаи рӯзи матбуоти тоҷик тасмим гирифтем ки оё сокинон рӯзномаву маҷалла мехонанд? Агар ҳа, кадом? Агар не, барои чӣ? ҳоло бошад инро аз онҳо мефаҳмем. Да, бывает, когда захожу в интернет, у меня выходят новости. Мне интересно прослушать про Таджикистан, что сказал президент, или какие новые новости вышли. Не, ман намехонам. Барои чӣ? Барое ки ман ба бисёр корҳои ами васоихонаги мактабо машғул ҳастам, барои ба ман вақт нест, ман тавр карда наметавонам. Барои чӣ? Вақт надорам. Барои чӣ вақт надорӣ? کدام گازیتا رو بیشتر بیشتر روزنامه SSR، روزنامه نبض باختر، بعد روزنامه خطلون، جمهوریت، صدای مردم، بیشتر باز روزنامه دانشگاهی فروغ است. بله، در وقتی بیکاری وقت در دانشگاه گازیتا میدهند، در خانه برده وقت بیکار شدم من گازیتا البته میخوانم. کدام گازیتا رو؟ یعنی گازیتای فروغ که با ما از دانشگاه به طور رایگان میدهند. حاضر نمیخونم. برای چی؟ برای که چشمم ناز نمیبینم. سالم رفتگی 70 با من. برای من نمیخونم. اول میخوندم. گرسته غنچه میخوندم. بعد کامسомольский правда میخوندم. пионерский باید میخوندم. حاضر میخوندم نمیتونم. Бывает иногда. Почему? Когда хочется узнать какие-то новости или просто от нечего делать. من میخوانم، میخواهم باز خواندن، لیکن گازیتا با ما دسترس نمیشود، چونکه آبونه میکنن، همونا خانه به خانه آوردن نمیتیان. اینا جای کار با میتیان، لیکن جای کار با که چقدر گیرد میگیرد. گازیتا را، ژورنال را با همه خانه آورده تیان. مایل پولش گیرد، حق روح شروع. تمام.